twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwe mwese mukurikira uyu murongo. Ni umwanya w'amakuru abagezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi ugiye kukugezaho. Nitwa Dani Hambo. Reka rero muhe ikaze maze uze tubane muri aya makuru. Gusa nimba ushaka ko aya makuru azajya kugeraho buri gihe ukaba waruhageze bwa mbere, ukore subscribe kugira ngo azajye kugereraho igihe. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko buri mwaka mu Rwanda abantu 3,200 bandura virusi itera sida, mu gihe abagera ku 2,600 bahitanwa nayo. RBC igaragaza ko urubyiruko ruri mu bari kuyandura cyane, byagera mu bagabo baryamana bahuje ibitsina n'abakora uburaya. Igazi kitanditse sida yagaragaye mu Rwanda bwa mbere mu 1983, itangira gukwirakwira cyane guhera mu 1986, aho nko hagati y'1988 n'1996 aribwo yanduye abantu benshi. Kuri ubu iki cyorezo ntikirabonerwa umuti cyangwa urukingo uretse imiti igabanya ubukana. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kwirinda virusi itera sida muri RBC, Dr. Ikuzo Basir, avuga ko kuri ubu mu Rwanda habarurwa abantu 230 bafite virusi itera sida, mu gihe abayandura ari 3,200 buri mwaka. Yakomeje agira ati, iyo turebye ababa bahitanwa nayo turagereranya tugasanga abantu 260 aribo bahitanwa na virusi itera sida buri mwaka. Iyo turebye mu baturage bari hagati y'imyaka 15 na 49 mu Rwanda, tubona ko 2.7% bafite virusi itera sida. Dr. Ikuzo yakomeje avuga ko iyo barebye abana bari hagati y'imyaka 0 kugera kuri 14 bafite virusi itera sida, 80% gusa aribo bafata imiti. Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwato bwari butwaye abakinnyi b'umupira w'amaguru bwarohamiye mu mugezi wa Kwa uherereye mu ntara ya Mai Ndombe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. 25 barapfa. Umuvugizi w'intara ya Mai Ndombe yabereyemo iyi mpanuka, Alex Mutupu, yatangaje ko impanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa 10 Werurwe 2025. Yavuze ko abakinnyi bari bavuye mu gukina mu mujyi wa Muje. Yagize ati, ubwato bwavuye mu cyambu ahagana saa 5 z'ijoro ndetse navuga ko ubwato bwataye umurongo. Yakomeje avuga ko ibyateye iyi mpanuka ari ukubera kugenda nijoro cyane. Ikindi nuko ubwo bwato butari bufite amatara ahagije yo kureba mu ijoro. Amakuru yatanzwe n'umuyobozi mu nzego zibanze muri aka gace yatangaje ko abantu 30 bakomeretse. Iyi mpanuka yahitanye abantu benshi. Impanuka z'ubwato zikunze kugaragara muri Kongo kubera ko hari ubwo bakunze gukoresha bambuka imigezi yo muri iki gihugu. Mu Kuboza kwa 2024 habaye indi mpanuka y'ubwato aho bwari butwaye abantu barenga 100 bukaruhama mu mugezi wa Fimi, hapfiramo abantu 25, abandi benshi baburirwa irengero. Naho kandi muri Kenya, umugabo yitwikiye imbere y'urukiko rw'ikirenga muri kino gihugu n'ubundi kubera urubanza rwe bivugwa ko rwatinze. Arakomereka bikomeye, gusa atabarwa atarapfa, ajyanwa kwa muganga. Inyandiko yasanganywe zigaragaza ko yitwa James Kapira. Abatangabuhamya bavuze ko yari yitwaje icupa ririmo lisansi, abanza kuvugana n'abarinzi bo ku rukiko basa n'abatongana. Uyu mugabo ngo yahise yisuka lisansi ku ijosi, afata ikibiriti aritwika, ariko banza kwanga, ageze aho ayimena ku kibuno atangira gushya. Abashinzwe umutekano ngo bumvise lisansi nuka barahurura basanga umugabo ari kugurumana, atangiye gushaka uko yakwitabara akuramo imyenda, ariko yari yamaze gufatwa n'umuriro. Uko yizengurutsaga yavuye ahagana hanze y'amarembo, yiruka abarinzi bajyana kizimyamoto bajya kumuzimya. Inyandiko yasanganywe zigaragaza ko yaguze imodoka i Mombasa idafite ubwishingizi mu gihe yashakaga kuyigeza i Nairobi ikora impanuka, kandi abo bari barayiguze bari baragiranye amasezerano ko zishingira impanuka imodoka yakora. Imodoka yarayishyuye 300,000 by'amashiringi ya Kenya, ayisubijeyo ngo bayisane. Bamusaba kubanza kwishyura ikiguzi cyose, ni ukuvuga 1,300,000 cash, bituma
agana inkiko kuva 2023 kugeza ubu. Uyu mugabo yabwiye abapolisi n'abaganga ko yatewe umujinya n'inzira ndende zikoreshwa mu nkiko kandi ngo nta cyizere afite cyo guhabwa ubutabera muri uru rubanza. Mu nyemerere n'ubundi uyu munsi dusoreze muri Kenya, polisi yo mu mujyi wa Eldoret mu gace ka Uasin Gishu yataye muri yombi umusore w'imyaka 26 witwa Collins Rietecha wari umaze amezi arenga 6 yarashinze sitasiyo ya polisi mu gace atuyemo nta burenganzira bifitiye. Uyu musore uzwi nka Sheprui yari asanzwe ari umucuruzi, yashinze sitasiyo ya polisi mu gace atuyemo hafi y'ishyamba rya Kengro ku muhanda wa Leso Kapset. Iyi sitasiyo ya polisi yari imeze neza nk'izikoreshwa na polisi ya Kenya kuko hariho ibirango bya polisi ndetse hari aho bafungira abanyabyaha. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko abanyabyaha bafungirwagamo abatemaga ibiti bivuye mu ishyamba rya Kengra mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage ntabwo bigeze bamenya ko iyi sitasiyo ya polisi itari yemewe n'amategeko, bavuga ko batunguwe bikomeye no gusanga ari impimbano. Ubuyobozi bw'ako gace ntabwo bwigeze bubimenya kugeza ubwo abayobozi bo mu nzego z'ibanze bayibonyemo ibimenyetso by'uburiganya maze bahita batangira iperereza. NTV Kenya yanditse ko kuwa 8 Werurwe 2025 abapolisi bo muri sitasiyo ya Kamayu bahise bakora dosiye y'uyu musore. Kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziramenya impamvu nyamukuru yatumye Rietich ashinga iyi sitasiyo itemewe. Polisi yijeje abaturage ko iperereza rikomeje kandi ko hagomba gufatwa icyemezo gikwiye. Ni naha dusoreje amakuru yaragizweho kuri uyu wa none. Nagushimiye cyane nawe twayatangiranye tukaba tuyasuzanyije, ariko nawe nimba ruhageze bwa mbere nyabona kuri subscribe kugira duhe inkunga yawe kandi tuzajye duhora tubana. Njye nitwa Dani Hambo, ndagushimira cyane ko wahisemo uyu murongo. Ni amakuru y'abaracaho umunsi ku munsi, amakuru abagezweho mu Rwanda ndetse n'irya yarwo. Reka muhe ikaze kugira tuzajye duhora tuyabanamo kandi inkunga yawe ndayishima. Ciao ciao, naho utaha.